ngathi ngathanda ufile mama ngoba ube honest ngiyakurabhela itsira ngazi wenzeni mara ngicela nayo as uthando or bambuze ayiwari ngaphandle ngiyakurabhela le ngicela silungiseni le mama ngiyakubawa zange ngathi ngathanda wafa nobani uthe batho siba akhe sizweni ubhema ini bali uzokuba honest na zini into ozibhemako nani ubhemelani isango ethumini bengibona ngathi ngathoma ngoba ngithi stress i-stress sani ngisaphi i-stress because bowenza izinto zendoni oright yini into ekwenza ukuthi umuntu akasisharp umama ngendlini akasisharp so that is why it nguye okuthumela ukuthi ubhema isango no akusuye ngithumela isango zonke inkinga zakhe and mara nje sekugoba ngimi orong nje zonke inkinga zakhe bebathini etingakazenzako bahlalise mina phasi umama kuwenza sewenza so ngihluleke nakufocus akhe esikole ezinye izinto angazi ukuthi uzikhohlwa njani umuve on kizo ukhohlwe ngazo umuve on kizo cause nawuthoma ukuthi uyacabanga wena kufika into le ukuthi mama kwenza 1 2 3 ukhona ukucabanga ngefuture yakho ukuthi okay wena nawukhula uyokwenzani 1 2 3 cause umama kwenza sona so okay fine ukuthi ngiyamblame umama entweni ezinye ngizenza mara ezinye izinto azenzako ziyangilimaza ngizo lezi zingibikela into azenza ngizikhulume manje live efonini awa si right awufuna ukuzikhuluma hayi ukuthi okay sibalele ezithu kuphela ke ezithu into bekazenza lazenza abantu bangendlini bese bona abantu bangendlini ababamba i-family meeting abangayibambi naye bazoyibamba nami ukuthi umama wakho wenza sona so ugogo ugogo naye ne sometimes nakathukana la ngendlini uthukana athi wena ubhemile mara ubhemile umuntu lo into azikhulumako lezi solo simbuza sithi ngiziphi umama wakho lezo azenzako soloko sowuphumile kumama wakho sitshela ngogogo ngibuza mina kumbuza bathi izikhuluma eziyi-2 mama wakho akwenza zona angisho uzokubona ngathi sithatha ihlangothi awusitsheli ukuthi awukhona ukuzikhuluma uyaphuma usitshela ngogogo loda angenza zona azenzako yena ezikwenza ukuthi ungafocus esikolweni akwenza zona or yena azenzako yena azenzako ngizinjani umama wakho khululekile mama ukuthi angakhuluma akakhuluma uthi yini leyo ngiyenzile kuye emenza ukuthi akhamba ayobhema that's a question wami umama ungibelethako nangu angalile nabo yabokhulu bakhe bakhona bomalume bakhe bakhona abahlezi bam-advise ukuthi okay fine umama wakho nakanenkinga sikhona musithini yini hlezi nawe phasi kangaki ngikutshela ngithi mbali masukuhlonhlululwa umzamo mina abantu abamzange benza into zenzawo angikutsheli lo lumuzi bohloniphe kakhulu lumuzi solo sithi nesithi siyakutshela ukuthi bathi sowumkhulu une-19 years so solo sigijima ngemva kwakho elinye igama ezange ngilisho azange ngithi ngine-19 years sengikhulu ngithize ngina-19 years mara since anaka ngenzela ipasi and mara nithi basho ngiphasa matric nayo igama engilikhulumile and nje niyalijika batsho ukhiphe namagama ukuthi nifuna ngiphase imatric ninakhe nawo phase imatric na lelo lona ngiyalazi nanoma bani ukhuluma ukuthi uyajokesa uhlala ukhuluma ngithanda matric mina bengazi boyfriend angemuke pick up ngoba imfonela yeah ngiyisilalela teke so sehle nayo oh okay fine naku ukhona uceda iveke yokungekho la ekhaya veke gogo ngiyephi gogo iveke yoke iveke yoke nje bathethe umuntu lo ubhemile lo yazi mara ngicabanga ukuthi simdiagnose okay kwakha ulo ngathi mina bebangifundisa ukubopha bengingabhemi washo njalo phela siyokubiza uJabu Jackson mama ngathini khunye uzosiphendula ke mbali ngisho siyokubiza uJabu Jackson ngiyantwele 600 oh yera
lalela-ke mba angipha angithi ulinyazwe ukuthi mama beke imali. Number 2 nokuthi baba ushonile. Right, bila unobaba? Anginababa. Unobaba? Obusekhona. Unobaba? Anginababa. Unobaba? Nilimele bafowethu? Cha. Okay. Lalela, number 3 yini enye kulimaza? Indlela abanye bangikhalima ngayo amagama akhona amanye ayahlala ehliziyweni. Bese athi uyokubhemisa ngokubuya. Ungasayini esikolweni. Esikoleni ngiyazi nabo namanini ngayo-confirm esikoleni Mande njani? ngisho ukuthi nina niya no-confirm ukuthi bengiye olalo bazongitshela ukuthi bengiye esikoleni even nginceda umbereko khona ikhona. Unangayikota? Na-19 Wenza grade ba? 11. Bali. Yini ungayithola ekhaya? Iqiniso. Ngoba usitshela amanga? Okay. Ekhaya angathi ukudla kukhona nangibaba izinto ezinye angazi ukuthi kumele ngikuthole kumele ngithole angazi ukuthi kumele ngikuthole kumele ngikuthole kumele ngithole kuhle njengabantwana nabo mara nangibaba ngiphiwe manje ekhaya abantu labo ukuthi ngathi ngicabangela ukuthi mina nje kumele ngigcoke besides ukuthi bathola ukuthi ngiyabhema mara ngathi abangicabangela ukuthi mina kumele ngibe nami neskipa nempahla noma ngavula la impahla ezilapha Noma ngavula ubani? umama Okay. impahla azivula lapha impahla engazinothiselwa zona ecude lapha bese ezinye ngawanwani mhlawumbe benginonande nabangipha imali so ngiyibeka ama-20 ngiyibeka. Uyabeka le mali? Uyayibeka imali? Ubuya naso iskipa nama. Vane nginayo ngoba ngibuye neskipa nama-tracksuit. Qala wazi nokuthi vane impahla lezi ezinye vane ngizigcoka. Ibrogu lelo khambe ngalo kuse nama-slippers lawo. Ngiwathatha ama-slippers lawo uwathengile. Nalezo nazo ngazithenga neskipa mama ziningi nawungavula lapha impahla engizithengele zona mina. Mana phezu kwempahla ezingaka and then wena ufuna impahla ezimo. Nalezo impahla zakhe. Yebo. Ufuna impahla ezimo. Cela manje cela thuye manje. Umrlo yangira. Ufuna impahla ezingaka. Zona zizizwe ngeziphetho. Hayi ukuthi zibili zinephetha. Yabo lalela sizameshuna. Ngathi ngiba ungilalela. Abangana bezali. Nabantwana abalala bangalazi ukuthi bokudla kuphi number 1. Wena nakho nendlini unefamily eduzane ukhona ukubudgeta ngemali yabo uthola impahla yini isupport efunako lempilweni or ufuna ukuthi bathi 1000 bakusendele Ngilobhemini ngazi. ngobhemini kusendorbi ngizaphinda ngizokulalela yonke into engiyikhulumako ngizama ukuthi ususiyenga nami nginayo. Ulilela ini kharyazi umuntu uzwana nokulila singakambethi yangibhoro. Ngekele nokubhema. Ngongcolele. Ngiyambawa. Wekele nokubhema. Kanti ulilelani ubethe ngibani? Ukhona umuntu okwethile usesi. Ye? Tshela umama ukuthi ubhema ini nani. Ngibhemisa ngokuphela. Noma ngiyaxolisa. Okay, ngizakuxolela namhlanje sibuya naye ngisho mama. Asa. Lela nogogo, izukulela nogogo. Gogo nango uyakhamba emlaleni siyamthatha ke. Uziphathe kuhle bani into le ingasuthi ngaphuma asikahloyi siyakuthanda Urhulu nangi norhulu. ungapha hayi abakuthanda ingeke benza ama-follow up ama-serious. Kube right, yes. Siyakuthanda ne. Konke lokho esikwenzako sifuna utshintshe sikuthanda umuhle yeso.
Sikuthanda urehe usikhuni ungumbani loya sithi nasikhuluma nawe sikuthumako ugijimile lapho ubuye njena sikuthumako wena uyazithulela